Sure, wanna run a repsa. Sigo machine, nunga tata say stay calm. Don't say machine, it repeat it keys or a 2-piece. Forget no matande kishi. Empilo is a costa, goge nama all-star. Ambela pezulu ngati singo Harry Potter. Zodliwa zingwenya awabona malo costa. Don't sports, don't see goni so. I'm a panzola for life, jengo puga laugh. I'm a chita hlezi ane plan when I'm pumada. Ema bagdala skula, jalos petching gusha. Swene zikhini lezi Exiwa Fitu, we back again with another hot episode of Mama Drama right here on Rich Nation TV. Fitu, it's about that time, guys. It's about that time. Spalele usisimpo uthi uhlushwa out yakhe Fitu. Tinga machine iskati siyenguya, but then before I leave, please help us reach 1,000 subscribers, guys. Please. And don't forget to like, share and subscribe on the channel. Thank you, Yabo. Sisimpo jani? Ake kyaphilona. Hayi, ke sharp. Ukhuluma yiphi language? Wabulela o uyakhuluma? Kyabuwa. Wabuwa. Yes. Oh, okay, hayi. Sisimpo rihlile mo email ya gago re thotse. Ya re tsa re thola email vele za ngare sa batlo senyana ko vele ra ritle mo wena. Ke batla gore wena before ya gole umpotse gore ntle ke Why ke go kwaletse? Why o nkwaletse? Papa, ke kwaletse because of ke na le baby daddy ne. Okay. Baby daddy ina le di baby mama tse 2. Yes. Tse 2. Yeah, ke nna le o mo. Ke nna le o mo. O le 2. Re 2 yes ko yene yeah. Okay. So ngwana ke ne yo waso umshimane o ngfa stress. Ngwana ke o mrekela diphatlo tsa ko pep. Nana pep. Mara ole wa para di label. Di label tse jwang boma supega di in ngwana wa 3 years wa ka wa hlolega go mrekela tsone tseo o dula mo una le how many years? Wa ka le 1 year. Oh, una le 1 year. Yes. So wena o batla gore le ena rekele ngwana gago di supega o abatshware go lekana cause ke bana ba motho I one mos. Ya vele I utlwa gali if o mo tla mo rekela phepo o mo rekele studio what rekele bo ma studio wise I le nna neng ka se dumele so and every time I ke mbotsa ne o bua gore ka mo foster and ke na sebetsang wa mo gopela mara wena ka mo jwetsa gore so fa sense o reketse ole o tla ka tsone diphatlo kuntlung a re tse ka di tsamaisa ke tsa ngwana ole tsa ngwana ga go kitse ha ke re ka sheba hai ka tshola ga ke pep o tshole jeresi ya 20 rand ngwana kwa para dintho tsa 20 rand o ya kwa ko Jozi wa go morekela mo botono sa mole o tshwanela re sa teng o gola tšhelete ngata ende gapo rata bojwala le banyana o rata bojwala le banyana yena diphatlo tse a tirekelang tsona di jwang yo wa para ke le school and one tena ka go rata go bua English ke le school ne my sister sorry o tlisa bohloko taba e bohloko yeah but then a ke batle gore re senye nako ke batle gore re no ya ko yena no re tlo mo kreya o tlo ba le spanning re tla mo tshola since le weekend a spanning ka di weekend spanning ka di weekend okay let's just hope re ya ko yena re tla mo tshola a re mamele a re mlate my sister konjo tsere ya kae re tla mo Montule ona mo tla yeah a se yena o ke ngwana ko habo aka se re lwantse mose never ola brama njani brama brama ukhuluma no Rich from Rich Nation TV ne sizeno my sister yamazi my sister nyamazi vele my sister vele umazi kanjani nyamazi ngeHotman vele ngeHotman yeah besicela usibizele lona Hotman sizele Hotman lakho kahle sibonge ntwana my sister kopo skalwana hatla mona ube wena the way kuthotse ngolukateng ne yeah please ke ukuba ana stress except buddy njani prom grind wena angren prom la ukhuluma no Rich from Rich Nation TV ne sipalelwe my sister yamazi my sister yeah nyamazi umazi kanjani my sister umuntu wami lo umuntu wakho sure okay sipalele uye ukhona utaba angekho right ngalo usipalele thina njenge Rich Nation TV ikhona into afuna ukukushela yona ngamgaya isikhathi manje ama camera wani now tell hayi khuleka aze nama ama camera njengoba ngisho ukuthi iRich Nation TV le hamba nama camera angithola yeah ngifuna ukuthi ngimgaya isikhathi my sister nikhulumisana okay is it fine yeah okay my sister yeah ukavulela le
Ya ke ne go botsa re kante go tsagalang ka bana ba hao. Ubuza regarding umntana. Uthi abantwana bakho my sister kupa umutse storytelling straight. Wa tseba ke ntho ile go tseba. Ka taba tsa diphatlo everything dijo. Gona le bana ba tshware ka go lekana why? Okay. Gona le favorite ya o iwane ke ne favorite o mong yene ke ngwana just because of madi. Favorite jwang ka go ba support bana ba equal. Not equal. Ke nyewe etsang go tsho jwalo ga ba support equal ka ke dula ba etsetsa ka ofela ntsha khotse cheleta ka ofela go fa ke off go mphakela ngwana gone o mfa chelete from ning ke dula go fa khotse go fe chelete ke ofa chelete o rekele ngwana wena instead wa itawa chelete eo ha mfa chelete kwa melo rekele ngwana o nana o lene o mo rekela diphatlo tsa di label o mo rekela diphatlo tsa go Pep sa go Tonosa lo rena o dize ba tsona ene kwa mela buang a o itse bitabe a o itse Motho last month ke msendetse 2000 motho. Okay. Last month ke ka mjotsa di aparo tsa December. Okay. Since akusoboni next ha song 50 wentseng. Okay, utlwa mo praka na the way ke understand ka teng tabene my sister o arisa ke gore wena a o tshware bana ba gao equal wa ntshwa o mongwe o mrekela diaparo tsa go Pep ngwana gae o mrekela diaparo tsa go Pep and then tsa peng mama ele engwe tse di turang o mrekela diphatlo tse turang diphatlo tse di tshwana ka gore ba dikana I never krekela ngwana omnyane label. Okay. Ke la bana krekela ngwana wa ne label e tlo msia ngwana 6 months sa udile skipper go mrekela skipper or jean or something o hlolwa keng o nka rekela ngwana 1 year Adidas Nike so ole o mongwe o na le how many years o mrekela mara ha re berekisa metse dilo tse o ka re di na le u lekana nyana di gausi 3 years le 1 year o klang le ena okay le ena like na ke tlo fitla okay na ke tlo fitla o re ya hana le ke mapese the way aka ratang ka teng me wa haile okay in other words wena o ra gore yena ngwana hae ha se tsa tshwara 3 years le yena o tlhorekela label ke kena ulwetse ke mrekele ke wa tse wa apara le Pampers original Pampers my sister ke lo hey ngwana wa apara Pampers a 200 o tlo mo rekela Pampers gale ke msupporta ngwana since ko supporta o le pregnant wena nyana le la 180 nna wena lebise la 180 la 180 le tsaba le rekela nen ke 400 180 lebise wena o ska batla re ke o phota o etsang ge wena chelete ya grant ke chelete okay chelete ya grant ke 500 ya bana 500 o sam rekelo na label ngwana ha kule ke mo etseng ke mo isa ka eng clinic ngwana o la medical aid wa tseba if o hloka medical aid wa tshwana hey wa tshwana a go jwetsa umcoverile mara o patale ke mcoverile tlamela ke ga batla o isa o tsentsa o tlamela ke na ngwana kula ka mele ko jwetsa o etsa dintho ka tsela ali one ayo ewa ayo wetswe ke di school wa pereke pese wena wa skamlon jwanong na tlamele ke tseng wa di Adidas prako no shapa di Adidas ngwana mo shapisa di Pep me wa utseng tla supportela yena ngwana wa ke o na le ngwana le nna gore le ngwana wa kola me wa no ba tla ke wa ka vele ka go stupid le no ka so stupid praka ba ro stupid o tshune ntse right a ona maikarabelo for bana ba hao ga ke tsebe wa o rota o sa tlhokomele bana ke mtlhokomela ke mtlhokomela ke mhlaotse ngwana ka nna first of all ke mhlaotse ngwana o mhlaola praya yenu ewa vele mhlaotse o mhlaotse yes ewa yona ke support throughout pregnancy ka etsetsa everything o sa cheat na o no sa cheat na na cheater no cheater braya ke cheater man ngwana motho o no mabua so o bua sharp vele because of o bona lona wa bona no makekana mo ntlung o re ke kena nje o ka tlo etsa eng a tlo lata ngwana motsamisa ngwana a gutla o gutlana le ntsila a sa tlapisi ngwana a o hlatse ngwana braya ngwana ha le yeso o gutla le clean wa rapper wetsa ke tsone ditso di shebile okay ke career ka batho ba braka shebe okay guys shebang ne tabe it's about ngwana ba fetso wena o batlo ba famous mara o batla ngwana re beng yao tlamele ke thole di-gig tlamele make sure ke mixtape tlamele make sure like everything e on point tšhelete ate o betsang ka yone
okay ke a itshola ba fetso but then na ta preko ska nna ngwana ga never tsa nka se mo fe chance nka se mo support ngwanaka ane tlo hlola o supporta ngwanaka di Adidas a ke ana ke mrekele ole ke am supporta vele ke am rekela Adidas ke am rekela ka diphahlo every year ebile not every year o mo rekela every month o mo rekela ka December fela why ha o thabi wena December fela ola le bana ba senang bontata o thabi hai nna ke thabi leno wa ke thabi ewa ha ke thabele o rekela ngwana ke gaiwane di jaga mo jareng wena o batla ka fela ntho gante ya o batla ka fela ntho o batla le tsoka fela o molahle o batla le tsoka fela a bua nnete ba etsetse ka o tshwana okay guys are tuning so re ska lwana ne ke batla gore tabe resolve es batho ba gola bona my sister nna ha ke utlwa da mana a bolele ke utlwa ka re yena wa tšho gore ngwana wa msupporta but then the only problem ona leng yona wena ke gore yena o mrekela dilo tsa go phepa kere yes re tletse yona tabeo a kere so brayaka rena re batla o re botse gore ntho e yo irang gore wena o ska rekela ngwana o mongwe label ke eng ke utlwile o tshile wa re o mongwe o mnyane o na le wane ngwana gae o le mongwe o na le 3 years but then ntsheo I count mfethu bana tshwentse ba tshware o ba tshware ka rekela ngwana o lang le 1 year after 2 months ngwana mmelwa Saudi di tlo msia diphahlo tse o tlamela lo fa batho a hodile jwang o sa wena yena e batlang o batla chelete ke mo feltsong ke ska rekela ngwanaka o batla ke mo feltsong a tlo khona o sebedisa ka tsele yena a batlang ka yona o sukile wa leng ka teng e batlang o batla ntse ke mpetsa wena o hlola king wena o hlola king chelete atna yona wa tse la chelete ke a metsetsa ngwanaka wena o batla more than that kwamele na kola o rutela no nahanang na ke ha hwa sa le serela ngwana tla me re nane le ngwana o naje a never kusofa chelete ya merere le chelete manala as I used to sino makula o pala go ntsha 30 rand ke clinic ke motsamaisi wa hlolela wa sa o ke clinic mo mara ngwana o na le medical aid wena a o patele why o sa patele a ke ga ba tlong lata tlamele a ka gore ke a bona o useless o patala medical aid if ngwana kula ba mtlise one no wena le wena tshentse sponsor common sense praka o tsiba gore ngwana ana le ngwane ye o tlo phila kula o tsibe ntshwe wa ntshwala o tlo phila kula chelete ke a mo fa a ise ngwana clinic anytime wa nkokotela wa ngfounela anytime wa tseba nka fitla yeso a tlo kopa chelete a hloka chelete motho ke gold digger ntlantle ke gold digger motho ba digger ba re gold ai ke mihlolo moaka o shilo ana bua moaka ke batlang ko wena ko maskushku ke batlang ntho e shebileng fela ke utsuba zolo ke go repa ke go etsang ke go apara shapo ka mos ke career ha o utsuba zolo ke career praka ke career ka ai shen ntate ke lifestyle ya ka fela ntse ke lifestyle re phelang tlamele ke no li papa we ke re ke isola ebile ngwana le ka nka vela ke motsamisi ke mo rekisa ke thole tšhelete my sister ska rekisa ngwana ke re o biditse nna gore ke tlo lokisa ke butlise ke tla mnakelela ke tla mrekela di Adidas la ka fela ntse e batlang okay sheba ge ke tla mrekela ka ofela ntho e hlokang mosadi no ba ha o a batla go sotla ngwanake ke a tsena ka go tlo mo sotla vela never mo tshware the way cause nna vela so preka nna ke batlo tsiba gore baby mama ele engwe o dula le yona mo charting ore o dula le ene ke fat and set ba tse ba ka ba le two nna ke ngwana ha ona ke batho nna ke motho ba ka ba le two ke motho o rata ole more than nna le ngwana gage wa tseba lena anytime mang hloka ke teng o teng mara praka yena o lisa ke ntshwane ya gore yena bana ba ba tshware equal praka ke tlo iphita ke phitisise raide wa ntsa lutla ya ke le nna like ke tla bona ke tsang next month mara gore a latelona mara for in ke ba le mnate na salad o na ke salata lona a ke wa hlolela last month ane ke mo fa chelete wa hlolela ilang nna ke utlwile ke enough no ma ke re ke founela phone ya voicemail bileng ya ga ba ke shapa ga pase sa gago sister Oscar se chapa rapa man o mpitsa jwale ska mbitsa ka lebitso le o datsa ke go morata ma tšho go fitisa nna ne ka etsa ntse ke yone eo praka ke tla etsa tabe I'll make it a point hore next month ke tla etsa ntho e mthabisang
o tla ntjwetsa no go batlang then ke tla zama by all means o ke metse. Ke batla 1 million papa. Ke tla nka ka O tla nka kae? Ke batla 1 million. My sister, 1 million it 1 million ya. 1 million it Ya eng? 1 million it O ska re My sister, no, my sister. Oskamshapa, my sister Maraking. Ke ne sa batla moshapo ke ne batla go mo etsa fela. My sister kubudise le tsamaya ka ntwe. Praka no. Le mtsamai Uskatsa utsaba medi ya gago praka. Akasoshapi. Akasoshapi. Sambatla leni. Ha o sang patla. Le ngwana o ke mo rekisa he papa. Ngwana ka mplise. O tlo mrekisa ba rekiswa bana. Ba rekiswa ha. Ko kae my sister? Ke go mo rekisa. Ke tla mo isa kwa ko ntle. Ke tla ke se batla ngwanaka ke tlo mlata ke tlo tla le batho ba baholo ke tlo tla le batho ba baholo re tlo my sister no re ska kena strateng dikoloi praka koloi ska strateng wena wa ntla kwa mponi wena. Okay guys aki batle direng lilwane ne kubekezelile for a long time hayi khale ke sa cheat khale ke sa itse next khale ke sa groovy khale ke sa itse ha ke reka bojole ke reka mo ntlong ke anwa ke hlokometse ngwana ga go tlholang. Okay my sister aretseng a ke robetse o re ke le yo bafethu re ska phikisana re fanya ngwana re ska phikisana bona tabe e ka sfeli if re busy o mongwe o re bojwala o tsene ke ngwana ke mwela wa sister wa bona no wa mwela ke ana le tena kwa go tsenya tlhogo mo gone ana le teng. Okay bafethu are fetseng soda deng braka o tlile message ke message e re wena tshwentse tshware bana ba equal braka ha o reka pep kamo le kamo tshwentse reke pep ha o reka Adidas kamo le kamo tshwentse reka Adidas one shot ibe so braka ai go reke pep kamo reke Adidas but then let's just hope gore o tlile da ding go buditseng yo rekela ngosi yao botlhoko braka Nike ngosiaka khululega okay arete so braka tsa ngosiaka wena ska dikena na kitlilo phasa message le baby mama ontsola so ke kopa gore braka o ire ntshwe right tshweleng kopanya mama gae ke tla bona ke tsa jwa be responsible kwena all time mama ora re ngaka ke mlahle ora re nga tsho so le nkopanya yona yo right ora re nga tsho so it's le nkopantse e ka udima mama oksala yona kitlile ko wena ka bolela le wena se tla tswa ko wena gore wena o tshwara jwang tabe if still o sa irantsheo yena my sister o tla tsia decision e leng gore a ke tsebe gore decision e tla ba jwang e tlo ba up to yena o baby mama ra leboga matsa batlangwa khulega praka le wena tshentse be motho right bo baby mama khulega praka o tla sala shapo o irentshwe right wa itshwana yeah ai o ka kena jarteng praka ya ka tsamaya vele sure lwena tsamaya hao my sister ke yone tshwane ke bolela yone hey ke bona di screw ganti dira so no yana wa go tsena go tsuba patse ganti ke career matsatsi ya ne a lebetse ka ngwana hi my sister ai fede ke tlile ke spanile ya nna before ke tsamaya ke batla botsa ko wena gore mmereko wa ka o bone jwang go thusitse or o sa batla mo ai nka se go nthusitse nna okay I want se go nthusitse because somehow ke feel like a wa muella motho ke muelli nka se bueli yena nka se bueli wena cause nane ke siwa kere ke utlwa ka wena tabi right so 20 ke tle ke utlo re yena o ringi ke still ke utlule le mo wena gore wena o tseng kona and then na ke tlisitse message ko wena gore mpethu wena tshwentse tshware bana ba equal o sha o reka phuma ka mo le ka mo reke phuma so eska ba phuma pep control or Mr Price small street kwa Josi no tshwentse ba be equal ma o thusitse for sure no yana tla nagana hantle ne ya re tla bona ka yena le di camera dia thusa o tla bulega ya o tla bulela ga o tla re next time ha kena shopong a nagane ga itse gore phela tabe o tlisetsa di camera control ya o shosho gore sharp ha ka leboga ke sharp okay my sister ra leboga le rena mara wena ke tla mo ke tse o ska lwana se tso batlo mshapa ke di batla go mo bontsha kere wa mutla ke ra reng o mpitsa ka selo it's fine my sister are no ikwala jwala ba okay ke a leboga papa le tla tsama sharp go leboga rena my sister thank you sharp bafethu
ayinibonile bafethu ngivelile bafethu lo mtshita lo bathi skri bafethu ukupema insango sekuyicareer lamalanga bafethu sekuyicareer ukupema insango bafethu nizwele mina ngisenawo amanye amagama ukhulume konke untwana noma isister bafethu izo bafethu. But then before ngivaya, please don't forget to like, share and subscribe on the channel. It's Rich Nation TV bafethu njengenjwayelo. Thank you yabo.